tabo le ntsha masaikategang a lefatshe a pase kenye le tle re role a kala hweletsa gago bana ba sa utlwisise modumo wa gae ka nako eo a neela moya go tla go jwetsa a neela moya a re rapedisane gobane nako le motsotso ga re itsebe nako le motsotso ga re itsebe Jesu Kriste o tlile a bua le bona a re lona ba ditumelo dipotlana kgathe ka nako ao ga tsa le jwalo o re tehela morena ke mofo wa gago o re thata ke tla etsa le tla nkimela o tseba wena o ba le ka nako ya o na utlwisisa mahloko a bophelo ba gae le ha nka tsamaya mo go gorong moruti wa leso nkeke kapa ifamosela bope gobane ka mehla le matsatsi tsamao ya gage e se ikokotlelo sa gage tsona di yankgomotsa datwe a re dira gona dikgalane ke tloletswe legodimo e re ke gotle ke se ka ka senya nako